Yelmang ma bia ka shirma bia. Ko na biya go no yel shale. Anab tuntale kawula kati da na Muhammadu da ta o tuntale ngo. Ada punye sini ngo selmen selene. Larbu gen biale pumpongo da gbanlene amama wumma. Mulema ya pumpong. Yelmenu hu bal nya juma. Yelma Muhammadu na wuntumu ngunun tu lala yiko na wunin tam Muhammaduna no tinye nan bozubu banti Gomia Elvan shanga anam ni zanzali ambo Dili yaki lir faaba Dilir ya bebe Ben nin kurgu Tumiyala nin fosha bantuya Ben karya yi Ani nyale ben kware kaseti sutu akam ne da Anab tuntale Songo musulense Bonjaki na hande yimmanga nchechan la na won jambu ka jamda la buga denye ko barma o da nyela bi ka tun talkuna mun nya nabso mun difalna won sana na won mamang dang sana annabi ibrahim man da du'a ya annabi isaku ko du'a annabi yakub ko mi du'a annabi isufu na won sam won da gam ka fiela rapu nya na mahmar tarihi sini dagban lene balalabna na annabi isufu dana da dagban gbadan mbon rahe kala fe songma sotinga himbal na wune ومن يشال كم دنيين تيجي ساشيرمو بوندي يلامي بنكوار سني ستو أكمن النبي يسفو والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد جماعة الإسلام أمة خير الأنام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأيتكم بدياننا أولي أن الصلاة صلى الله عليه وسلم تلمنا من الكرم لا أشهد من البركة ندروا ندفع من البركة نتجي تذكر القرآن من البركة نعود من البركة يمين بفهم وما وجدنا أيه واري يفكر وجدنا رحمة كجدنا كامرا كجدنا هدل من النار نعود تميز كبر شباب نبي كتالي فسوف تجد الله على الجنة من عبد تمنا وسنت نقطني تكرما يقول شباب الزولا عالم سليمان عالم داوود وسليمان كيسا كيسا تبعي مشرف بمنا تمنا بشاد سلم مسلمي كريا يبقى يوم الزاما لأنه كأيدي جواد مسألة يقول كي كركر يبقى يوم مسلمي النبي داود عليه السلام فتح مسألة
shakar yadda annabi Sulaiman ban bala wa bi Sulaiman wa laysa fasara kan Allah kan daban barki sama ka zama kan na sahaba ne barsa ka ainihin zan sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ففهمناها سليمان دسنمك صبن قبري كسمان كنشم تنسبون كارن لشم دومين دزان توكاتيا دن ناشم صبن قبري ينا يوم نكان تلو واتون سوبوني nguba ainihin fusurma za kap to danin yabi zan hukunci ma kana adab Dawudu sani anab Sulaiman mi bambala benir ba yima ngumbon ye no mariel mangle ngumbon ye no mariel mangle to din ya anab Dawudu alayhi salam ko ya kadin ya lara a marza ya la arziki dan kulnan ka ainihin wadon wakanatun guba ma arzikin bala ainihin bukwabar ba arzikin bala don zuku bajiye ma bin kwarma da bin kwarma in zanci ainihin waton fusur wadana bin gubso fumo to anab Dawudu wannan hukunci shan bala wani biyin ya anab Sulaimanu alaihi salam anab Sulaimana bayyana ko ba nan ba wadon binir ba yi ma zaha yin jama ainihin wadon Dawudu wula ko non hukunci timya ban yale tankul yale shamu we na ainihin bin korma lana bale ga ainihin fuwala ma babun abun kwabron bala bazan yu samle to dan ya ga Sulaiman da yale ai kadiriyan nan ka ainihin wadon Dawudu ko nun wadon hukunci din yammal sauki in tibinir ma yi ma zaha madara ma da so kayar man ya fune an dinya ya kallala ainihin wadon ban kwabrin walana wadiyin ba zanti ainihin waton fun walana ko zan ban kwabrin ma nan da amfani ban kwabrin ma ka bi dora wai bora babbi ma ko malba kwara be ainihin wadon bibihim ko fiyar kwara be kan yura wabin dirgun bala be larbanan banban kwabri bi malak kwabri to fiyar ma kwabri ma bi kiyar labi kwar lumkar mala amfani to kwab ma dirinin ka ainihin bin kwabri ma ko rikiyar le zammal wadon amfani lala koyan nan da hali ka ainihin kakana in ta gbagu wato mfuwa dan wato mfuma unko dirin yala kadaman wato da punu ma yala kadan inabi kab yanar da sanya ma shabba na da kunyar wato bin shadin da ya bimbin da ma in ma alkama beki beka wana to ainihin wai karatu ko bin kwarwalan nisan ma wa kwan fuma a kabbare kayyuna ainihin fuma hali karatun labnatin da bisham ko zan fuma lana zan labsi sai ainihin waton fuma lana kakarata je waton wabin kwabre to Suleiman ne wani danya wani ya kafa masalama dan nan jede kanin sauki in tibu surma lana na ainihin waton bin kwabre wala balama to dan yawan nan da lala kan wurin ma ka dan yabin shadan nan da nan dacewa kan dumana wanda da damlan yara
na hukunci shal dan bon ma ngun du mana wanda tamlana wara zan da ban sum zan lela ainihin wato Sulaimana mi bandiya wato Daudu to وحكمهما باجتهاد amma bandir ba yi ma zahaban nan da hukunci shalma na ijtihadin yale ijtihadin yi yul ainihin wato Qur'ani ne be masalai kana karatu doni kai zan wato a fannin zan ba ijtihadi nabi domin da fasara kulbi yana watan karara kafin yadda hukunci na doye sham don zuwa fannin ya zan ba ijtihadi ban fami makalalsi wato da falaka dama annabi kartibiyar ne adal anbiya haƙƙin yalibatun ba haƙƙi fune karanin hadarsi kadama bi bato tumda ko nun ya to shali in kul dolli na karma wato tumima idza lam yakun fiki mafsada din dai nun wato barna yi karfuni walakin la yubqihim Allah alayhi sai dai yanzu mana wannan tamnana wa bikiyar ba zan fa ainihin wato tumima su li ismatihim domin gundu mana wannan tamnana anabba wani ma na babbilin ne har da bimnin kullum na zahan domin da wannan tamnana wa fun gulba makakin ki ainihin wato talakam wal mujtahidu ma'jurun an ya kadama wammal ijtihadi ma'jurun domin da wannan tamnana watiro lada ni di banga manga inti mas'ala bayyal kana kamal ijtihadi amma da falaka ma kariya an kulbar shamkati sai ni muson mun fagwa don da makami karnyala yalla wannan jeenu wai ku yir qur'an zabiro zone ka hadithin zabiro zone ko yir wal hadith bunin tinyadin nan dace no tiwatan masala ma shamma ko zalati be ainihin watan qur'an aya ko yir da bunin tinyawatan din ya shamma ko zalati to nire nan lalama annabawa na ma bin annab Sulaimana min Dawud da zahabin nan shamma diranyala wato ijtihadin danyale bimin da nan ma ka irin ijtihadi inti jawabi a hata au aswaba ai kullun ijtihadi bama manga in to zalin dumanda wanda din wa hukunci shalwato dede atummi be anan lawadon katari ton abin katari be anan katari ton dumana wannan tablan ta'ala da lakin al musiba lahu ajran to ai banga maganin ijtihadi in zan ayatu mal mas'ala shal zan zal dede be hukunci shal zan zal gede to la da damu mun kamnin ainin la dede to amala la da bai wal mukhti'u lahu ajrun wahidun ami nan ma ka tumi ba bi ainihin wadon da fune to da ladan sa ayin ka amale wakila bi wahayin shabbayan ga dama bi wahayin li kullin minhuma Sulaimanan da ti cimma ndumana na tanan da nan wahayi na kokarata yiro no tim ladala Dawud bin dalan ishamla nan dumana wannan tamlana wanda nan wahayi ko karata yelo ko tillala na bisama na wahayin danyale wa hadha fi shari'atihim to ashal dan mo bi shari'a punin da balaha wa amma fi shari'atina amma ta shari'a din ya annabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dinin kanir kulko kwabkabin kwabar kana tuduruzun san da zaha to ta shari'an mi yalla wula da fune dan ya annabi Muhammad dini fa mazhabu malik imamuna malik wa mazhab punika ko afu kabin kwabar kana ta san le nirle yalla wula ma atlafatuhu al-baha'im laylan dan dayinin kanir kulma fu kol za haka re yaksu ka wana wala be ki wala kaza na made wato fusurde kabin kwabr kana da san le yun wa hiya ghayru ma'rufatan bil ada'i wa hiya karimi kabmin kada wato lala ngoma nguna yun ka kana anta san le kabin ban kada ma shish ka shishigi be ka fa wala karan nan
ka bin kwabrin ngo ka kana in take ainihin fuwar wato sa'alle ولم تربت walam turbat bama belobami bi lobami ka bi kihin wana yaha duk ba hukunci lambe da ko ولم يغلق عليها zambanin wato du in kwarba ka bi soyin wana فعلى ربها fa'ala rabbiha to ashe din dai nan karyar wannan ma zabe ne wato babin loba babin kwarba ka bin kwabma ka bi kiyina ton yin ainihin bin kwablan wato amal talim balama da ya ka yun baga ka ba mal na bu'o be amal wato garke in tabin kwabma wannan ni ma da biya na ka ne ba amma ai kulke ba kabu kulde wato zamban ne in ta yi su can ta san wato so puzuri to dina a an wale to amma dir kunya ka wato kawai nyim nun bin shak kam zahabin borna nan wato shari'a ne kabun kwabru ma in ma bi kabla garki ma be bi kimiyina in kyauta nan da to dina ba kai to ashale وإن زاد على قيمتها wa in zala dimi fa ala kimatiha zampa ainihin bin shama gar wato bikima يقوم إن لم yukawwamu da sabiya nula kima ma ka ainihin koyo إن لم يبدو صلاحه dan dai nan kabgar da yul puma da nabi nagi ma'ana da nabi du'a nagi be da du'a ya da nabi mogi karna kulbiyar ainihin da mobe da ku mogi kabin kwarami kana ta sa'alle بين الرجاء والخوف to da na kulbiyar din nan be da ku nan وإن بدا صلاحه to dumi nan ka kwafu puma wato da doya za ka be ka wannan yaya da zama abin dira ma da yi polo ne ضمن قيمته على البت to ni bu so mun bin kwabri kana da sa'an lango to puma kima biya nan la kima ka biya ka mo e ka yin ngo da ainihin kaunan ngo dan to da la dinin kaunan nage dan to da la to da sa ka bin kwabri da ko wale وأما ما أتلفته نهارا to amma bin kwabri bin kyan duk sam wato so fukar yala wantan ne وهي غير عادية ba min sa'an wantan karfala ainihin fawala ka nan ni shishici ka nan halka da ta sa'an ولم يكن معها راء dan bilan nan ka ainihin fukara ngungul bango ko be sani na kwarmo be wala be fe kwara وسرحت بعيدة عن المزارع dan yanga wancan no da bo bun kwabro ka tin ko baba fu bi murni mani ka fu wami ka bun kiwar ma halkanan ta sa'alle فلا ضمان على ربها a dindina ngun su bun kwabro ko gobe shawo wan kul yimana ngun bun kwabri wata habala wato kattanga dan kunnan bakarin man wato ainihin wato fu be yoma man kul ta habala wato ngubbu ka kyautu ngubru dalama dalilin dinin hali kala halka da kala tulu wato so fu ne to bin lu so fu ma ngubri to bi kul ngubli ka dilan dukkan tiye na kadama to bi yoma a ban korma ba koyo domin a hakirin yam ga dama an bi fu ma wuntan ma yan golle yin yan kwara kwabu kauke yu na wato a fuzure to amma anun fa wala kake yin ka ban kwabur ka to yuble din na ku yana ban korma ba yomle وإن كان معها راء to dumi nan kafila ni zan wani jan wala biye bara wani zan ainihin wabin kwabri in can an ta gulba mu'ane أو سرها ربها قرب المزارع أو سرها ربها قرب المزارع be a mun subin kwabrin wo yin da zan bai can wato mu'ane ma na da zan babbala da kullun yara goma an ba shama da min ainihin fuwo da nan ka na ta ba أو كانت آدية au karar adiyatan be a shishi ka kullun فعلى ربها ليلا أو نهارا to
ŋun su bin kɔbiri ŋɔ yuŋ bee wuntaŋ ni an yu puma samle ومذهب أبو حنيفة amma Abu Hanifa ŋun mazhabi لا ضمان فيما dindin أتلفته ka bin البهائم kɔbiri kana ti lu wato nir puusu ŋun kuli ŋubili naagi Abu Hanifa ŋun ni yɛlshim la damana fika ni dukani kabiyan hasara ma wajin yɛl ŋun ni yɔle ليلا أو نهارا yuŋ yɛli bee wato ŋun taɣani إلا أن يكون معها سائق to أو di na قائد. niŋ mi wuntaŋ ni bee yuŋ ka bin kɔbiri kana ti ŋu waa sonsɔbbini ka di nyɛla ka dama so n biɛni ka ti ba haali ka bi ti ŋubi lala maa bee ŋun vɔri bin kɔbiri ŋɔ kuli biɛni bini haali ka bi kana ti lu niri puuzuɣu yuŋ bee wuntaŋ ni ŋubili ومذهب الشافعي imamuna shafi'i wa mazhabi فيه تفصيل ni waligin sun bɛ di puuni فانظروا din suɣu yulili ويمكن تخريج حكم داود على شريعتنا amma da nan tabbata na yi anab dawudu hukunci wato ala shari'atina kada ba zan canta shari'a polo بأنه رأى أن قيمة الغنم مثل الحرث wannan yabununa anab dawudu alayhi salam wannan gada ma an da qimatal ganami ban kwabrin zaben da an gubu wato fuma bato bi kima ma'ana biyan malla sabba fawula مثل الحرث ndir kulun malla kadama pusur shalwan dima ban kwabrin ma ai kul kwaba belgari na pusur ma wato lagde da zayan la wato yim وصاحب الغنم مفلس mufallazun disa wanda subin kwabrin wannan la tablisin balama فالحكم فالحكم ناجي واتو حكمشي أنها تعطى لصاحب الحرث أنها نجلمان يشم حقيقة تعطى لصاحب الحرث بنزمتي عينهم واتو بنكبر ما بنزمتي لعينهم فسر ما لنا وكلا آتينا حكما وعلما وكلا بدر باي ما زهنا بين آتينا حكما وعلما تتبع واتو حكمشي نبنسم وسخرنا مع داود الجبال to dilan bel puni na unna tamna wato pin shawan nan ba anab dauda ndumana unna tamna to pini kana na tamna yelta ka ta balgi ainihin wato zoya zanti anab dauda alayhi salam يسبحنا ka zoya ni zoya kabzanu tasbihi معناه كبنود سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والطير كذلك للن يلواد النوسي النبي داود عليه السلام ويقول زن لغشلي إنه التسبيه نوس بنو دلوات التسبيه سخر للتسبيح معه بزاهم عندما نتلم بلغم تي النبي داود عليه السلام لأمره به نون أيديهم النبي داود ون ينساسن للا إذا وجد فترة دينن كداود عليه السلام ويتكل يواتون سها لينشط له فكان إذا وجد فترة أمر الجبال والطير ويتكل يواتون سها دسها وساسر لواتون زويا ننوسي فيسبحنا كبزاها نون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وكنا فاعلين وإن كان عجبا عندكم لما كودك دين يلواتن عينه الله شبه يلواتن يساني كسوية نون دواتن تسبيحي كنوسي كبنون دواتن تسبيحي ين يلكر يلواتن الله شبه يلي وقد اتفق في هذه الأمة فلما أدنون داشوا الأمة شتون كل بيد فونوا أنا محمد الأمة لغير واحد ولين بانغاري نوزي بتواصل يتوانا دادما بيكا بنون واتن تسبيحي دبلا واتن زاينو الأمة ما بونو واتن كرنو ولين بوني ولين دوي زويا بام دنن داشوا كولين بام ka nosi to tosir ya to abisani ka ainihin wadon kuwa kar tosir ya to abisani
كالسيد الدسوقي kada ma wato sayyid da suki wato bin nam zabra mal da ma karama وأمثاله no taba وسخرنا wa allamna kusan adala buzin katinan duma na wannan damlana ainihin annabi Dawudu alayhi salam nobuho sana adala buzin wato kurbu din ya son adafin wani man duma na wannan damlan huwa dan Dawudu kurbu labusin dan ya kadama ainihin waton sulike mana bin yargun yale karnyal wato zolben nole din yala bus zolben nole ka bizan kulkurle bin malle tan kuriye ka ye kwarungo bi ayel wato njomba to bi yankan to ma la kurti dale ngo ka bizan liye wanda kul pilli ennan le yala wato anab Dawudu alayhi salam وسبب ذلك wa min danan lama da pala kada wata nirni yande zan ainihin bayyana na bunda ta nan la kala da yele na wanda tablan da ku balga wato kurti zanto to didalarmi أنه مر به ملكان na malaika nan babai inda karati yan gare wasu على سورة رجلين bamu kab yan garma malaika nama bamu za sifanya watan adam bi watan babai فقال أحدهما للآخر كملائكة ينو كنا يلمونما نعم الرجل ما دلا دادم من لندبون إلا أنه يأكل من بيت المال سيدنا ليأكل قلمه بزوم مجلكو نيا النب ما شيء أين يمسلن بنك بون كم يوروكو ديرا فسأل الله أن يرزقه من كسبه كان داود عليه السلام كان شيا kan musulmin banki ne ka bitir makan dira karatun yala kan waton galmin yale waton shamsan na wani dab shamsani ni ma ni ka annabi Dawud alayhi salam ashe ni kyan tabbahan waton nutuma fasa'ala Allah ni ma ni kokaratu sun dumana wanda ta tamlana an yarzuqahu min kasabihi ya dumana wani tuma waton nunutuma kan badirla waton nunutuma فألان الله له الحديد كان ندتم لنا كودا بلغوات كرتي إن زنتي أنب داود عليه السلام فكان يعمل منه الدروء وان بلغ لزنتو أنب داود عليه السلام كو زن حكمة زن واتن تبني بيني نري كل كان واتن بيم تكن نبن شاكم تعرلي تقوم تكن نبن شاكم تعرلي cakannin ainihin waton bayyar karnyar waton kurti din yala bikela waton ta kwabna da fashal karku fada damnin guna biro makel talma wanda ai pala wai zan son waton ainihin zurayen biyanme ka ainihin hamma biyane ka bumbe biyane ko nan kana intana zuri ainihin waton bongo innan lahalika kurtun wakartun muge ko na zan hamma ni non yel halita nan wan borsham fallalan da bala anab Dawud alayhi salam wanda ai kusan waton kurtumana na wanda ta tamlan kul balgal mutu ko kul babu kurungo kul tuola halin da targa wan tuolo da bala bugun bene kabin shakam wa milan yam porle wan bil numa ko kullan yanzan porpor wan borli sham hali kartizan wan borsham تندمنا أن تمندا تو واتم في شلم بلا كأنه طين في يده نكرتي دين دايبي النبي داود نوني كو مل ليبرا مل ما نبن شاشم دران مل كدما أمي كدما بيعتي بي كل لنا مل مير نوس نكذا نملا تلما دايا النبي داود نوني لنحصنكم من بأسكم تندوما نتم لنا تنن لما ينا ainihin waton nirba be makadma dinnan hali kai tun ya lala ainihin dal ya shaldin ya waton kurtu dal ya ma yana makadma yimi dinnan sham to ban miya kaman duma na wannan tamlana man dafun nan annabi so ko yul Dawudu kan san lala ban san ma an zan ho ka
ka b niŋdi la hal ka d tɩ paaya ka y niŋ gba ka y maaneli yi kpe waato n tob ni bɩ to a pɛmna ka d bilglu ka b ŋmaa takobi ka d k paaga ŋo maa zaaha man dũma naawʋna tɩ b na man niŋ la domin d gʋl ya yɩ to puuni harbikum ma'a a'da'ikum min ba'sikum wato ainihin tamjal kam za yi tɩ be tob ni harbukum ma a'da'ikum yi tobtubu min ainihin yi damba an yi ayyala labin yar ngokar ya kurti mafiyam ku paga ta kwam ku paga fahal antum shakiruna ni'amahu don sunan miya godiya nan dumana na tamlana wato wani imanima bi tasdiqir rasuli yi godiya ma yan yadini tim ya yalmangle na annab kan man dumana wannan tamlanin timuna ay ishkuru li bizalika mana no miya go miya go no miya ma godiya da la mazo wa li sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna وسخرنا لسليمان الريح آسفة أنا بونم بيم بلا نرنو بيا داود سليمان وكيزا تكرن ما تناغي بينشلن دمنا ون تمنن زانتي وادن داود عليه السلام ككنا كدمنا ون تمنن تلين ووتي بينشل ون زانتي وادن وبي سليمان كنا نتمنن يلولا سهرنا لسليمان ريحا تنندم أنا ولا تمنع بلغ واتم فهم أن عينه النبي سليمان عليه السلام عاصفة دنيا كدم واتن دن يخسرنا نكم كمان بوهن جبلهم بالعاصفة كر 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 دن توكلن تيه نقول واتن عينه تيون تلبجها إن كانت تبغى واتن عينه كم سون تلبجها إن كانت تزم واتن عاصفة كنا وفي آية أخرى رخاء آية شلمي كمنا رخاء أي شديدة الهبوب دنيا آسفة دنيا كل يخسنا واتم بل لو شل كم كل ين واتم كا لك دنيا تأمر رخاء دنيا لواتم بهنشل دم كل بلا دبي ما زاهم دمنا نتمنى دازنتي النبي سليمان عليه السلام بحسب إرادته نغورغودو دي واتو وندو منا ودنا تمنا يتيو دي تنيلا كدام واتو مبوهنجا بلنغو وان ين نان ديدي كو شكا سليمان زان لدن دمي تلا نيلا واتو مبوهن بالنغو دنيا نان واتو ديدي كو شكا سليمان كو زان لدن نا ودنا تمنا دا بلغا دزازون تو بوهن بالي نبوهنجا بلنغا مانا شعم بلما تجري بأمره حالي يلا كدام ولا لبوهنغو دو كل كنمي na ainihin mun annabi Sulaimana wai kul sa'sir nirno da sham ila al-ardi allati barakna fiha hal zan cantan ban shaltunin duma da wanda tamnatin nan albarka nan na funi wa hiya sham dunya watan sham annabi Sulaimana wanda belu shalam bala sham ma da nan albarka fam dunya wato suriya ne mun bala لأنها مكره دوميني شما نمانك النبي سليمان دابي فكان ينتقل منها ويرجع إليها للبهم من سليمان ولكن بم انتور توبو ولكن يلقوا يلقى غازي على بان ما دابي جيرا بداي كوغم نايرهين كفر بيجون وني نيما ناندان وبويسي فرزو سليمان نو ياما رازم تولوات توبو domin dumana wanda tamnan dadin wadin ya zazane fakana yantaqilu minha wa min ainihin shamtin banne wai yarji'ul ha wai kulyin jan tumtu shal wayan tum wala labla da funna kala wab sayyidu wahab wayalti
كان سليمان عليه الصلاة والسلام annabi Sulaiman alayhi salam إذا خرج إلى مجلسه wayina entiye shin waton ainihin namshi shema أكفت عليه الطيور an yaka nunsi kam kana enti miyo zusa waton luglo kam وقام له الإنس والجن kanirba kam yinsu zani nalishin nama حيث يجلس على سريره lugu sharwayan karadi zin wa goroma suma an yaka so kam zahafa yinsu zani وكان امرأ غازيا wamda anyelan dumena na tanan danu wala da dan bidbuga gaziyan wanda abubuwar bai shafa halawatun fi sabilillahi tubu قل ما كان يقعد عن الغزو nirda porpam kayan ya annabi Sulaiman alayhi salam ko ku balin shi yinga kabi yimino kan to fi sabilillahi ولا يسمع في ناحية من الأرض بملك dabanan kab annabi Sulaiman kulishiya انتوم نعينهم دنيا غزا نابيني ماني أما كفر كالي ومزن ونما جمن دمنا وني ومقوم دلالا إلا أتاه وان دي تقولهم للا ودي ينصر مي وان شانت باغو حتى يزله ومي باغو وان شموزا حكو بغننا ماكا شينا وان دين بيني وقال مقاتل شوق مقاتل كومنا يلي نسجت الشياطين لسليمان بساتا لي شيطان انما على جنن بلا برا كل وغلا عينهم وادم بنشيا فرسها في فرسهن انت انم سليمان عليه السلام يا مال زعيني دي مال ين بنا بروم بدنا كوبا مالاي اين على يمالاتا اي كل بوتمل ون وغلا زاها زنچن وادن ده باغو ده باشا دن تكنا مالاتا kam shiryan wuƙi namshi shekar belara ma mi da ban mu wannan duma na wannan tabran data ba da balaka da masamban wannan konko kam yadda bu ma wato da kuwa be da bin shiya bin shadin batanin tamal ngoma zaha ai ku yalla abin mashire kam yan wuƙi kadin ya wato namshi shem bara bubin yan wuƙi wabo kam da san wuƙrale zahaban a salma atanin mi laka da madar kab zan da to wurbe ka babu salma kab yan zan nan to wurle la wato nam shi shemo fi ibrahim an zan li kar yan biala ainihin wato siriki puni ibrahim wa kana yudu lahu minbarun min az-zahab ibrahim wa kana yudu lahu minbarun min az-zahabi an binan lalama بوغي نمشي شيغو واتو مال دبتانو بكلمتنا بغي سلمى دكونا كبير زانا تزانشل وشي شيم بلا وسط البساتي لا عينك واتو بنشيدين يكدم مالا تانو فيقعد عليه كان سليمان كونا كانت شين دسقو وحوله 3000 كرسي من ذهب wami kulishin ma da kuliyan piyamaglo ministan ma wato bukusi na son ma bukusi taralan ma bukusi misalin balaka da tira mabar bi wato na yile bayan pengal mun alam Sulaiman wato bukusi 3000 kursiyin kusa ayin halin tusata an wannan malam bayani Allahumma salli من فضة من ذهب وفضة بزعين كم ذوات سلمى نأنجن فا يقود الأنبياء على كراسي الذهب وسام أنا بانم بندا بيني بينجن كوشناس على كراسي الذهب بينجن لوات سلمى وات سلمى كوسلازو والعلماء على كراسي الفضة كم لا ينداف أفنم مكوسم بون كم من أنكرت شنوات أنشن فا دم كوسلازو وحولهم الناس بمن يانغا كأين كنديربا كم لا يقسم كاديم باقي أين كم محل قولي كندي تديت قولي زاني دي زل كدم أينهم واتهم هوا فينا يكرزاني وقال الحسن شول حسن كنا يرى لما شغلت نبي الله سليمان الخيل ندن كان سليمان بنتن
kan dumana na tamlan balga puhamto kar hiro mina jama'a sa ke luglo kamma nan dumana da nan man wani annabi Sulaiman wanda ya turu tomma warayin marla yure karanin din da hanshali ko kwalin yurma puni lamma shagalat nabiyallahi Sulaiman al-khailu to dan nan ka ainihin yuri kabinin annabi Sulaiman wato shagali ko kwalin bini hatta fatatuhu salatul asri hadde kal hasari karatu fago ghadiba lillahi da sama gadaba lillahi o jesuli kar yela ndawon so fa akara al khayla wan kul jesuli wan kul kon da hasar kon ma ko karatu korwa tun ainihin yurma zanan bayini فأبدله الله مكانها خيرا منها تمين ننا ما شغال كان كو بولا ساري تمي زومي سوكولا مبيني كو كون يورما زاها تو وان كور يورما كارجلان دوما دا نتامن سو وكل كون لا ساري جنل يم دنين شكل دوما دا نتامنا كو راسن فهم تو ايني يوري بزورمي اي مو بنتولن زوم باواتو فهم كانا نتامن دا سان واتو فهم ما زانتو وأسرعت الريح تجري بأمره كيف شاء. نحن تبلغون تو بين شادن غير يرما بنزور يوم يوما كو تو بين شادن مال يوم دنزور يوم غير واتن يرما فهما كرسول كان لول سول كل كم من أيديه آدم سليمان برنو جام فكان يقول من إيليا ورانا يا نو يقول يوسكدم من إيليا فيقيل باسترخ أيا واتن وتنتني زمان جم أكبر بولو وبوم باغ واتن سطهرا ثم يروه منها كلا يخسوات النماني مي وانتن ماني فيكون رواهها ببابل وأينهم وديان واتن زاولا وبابا بلا وهكذا غدوها شهر ورواها غدوها شهر ورواها شهر وبيعص بيكندي قولين يلي قول كندين يلي وزاور كندي ها قولي كندين يلي حتى ملك الأرض معنا مثال ذكون يمكدا ويغسي كريلا واجل وجل الشام نور كم دا وين كم lalaken ma yi pala wato ngoli kende la betiyen yen wato agbala wa pani mani puhamma pun zon jeni lalanyal walayen lamna ben shadin bag wato kurga piyana yima wai kulan yose ni mana betiyen na won tan yen dula walai shi la wato yinga to da yin shambala gudu ha sharu wa sharu hatta malaka al-arda mashrikan wa maghriban lalama puni kadu mana na tamnan dijeka wasu nam duniya zahai wato wadir zana mulka sultanatin wa hukmin wato wulun puli na wulun luhuli na mulka sultanatin wa hukmin mulka sultanatin wa min daji duniya nan ma iko ma'ana duniya wato iko zahadab Sulaiman da sulai wa hukumin hukunci ya bin da yayin duniyan dibe lushal kam za wato duniya ne na wannan tamnan da balgati la na Sulaiman kan wannan nale wa amma risalatuhu amma anab Sulaiman wa tuntali fa kanat li bani isra'ila kan dumana wannan tamnan da tamnan notili bi da annabi ban ya danya banu isra'ila nama وكنا بكل شيء عالمين وكنا تندمنا نتمننا تنتبتا عالمين بكل شيء من شاكم دم بين تندمنا نتمننا تمريلا من ذلك بيربوني علمه تعالى دمنا نتمننا وبنسم بأن ما يؤتيه سليمان يدعوه إلى الخضوع قدم من شاكم زهمون دمنا نتمننا وانتر سليمان karnyala waton fin karawama yad'u diyan walla waton Sulaiman ila al-khudu'i li rabbih no kala tafsir bo ma zan tin dumana wannan tamlana fa fi'luhu ta'ala ala muqtada ilmi ashe dumana wannan tamnan tuma ma na Sulaiman da nan ladda cewa na ainihin waban sun ma zarfin bore to ashe alhamdulillah
تنتهي تنزن سليمان كي سمانة باشر ما يها نيمانك با تنزن نزل نيماني شين دمنا ونتمنى ستحت يعني سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إذا المرء لم يستطع من الضر منفذا البعض هذه أنك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ندين كدادم لم يستطع منفذا أبتون يواتون إيكو na ainihin waton lulishal kamza ayyan ya waton fako mina durri na ainihin kuta shaldinya wala zabihi to kelbin shakam kakana ta baga annabi kamna ta suha nafsan sallallahu alaihi wasallam wa ta'awwaza kabwa ta'abun dumana wa tamnan san bihi na nabi sallallahu alaihi wasallam da baraka min ba'sihi na ainihin kuta shaldinya asaba mujiran to ainin lala asaba mujiran hakika an yi kadama wato yan bagalana mun giza wayan tilga min azad da har kake ke zaman cuta kam yajudu bila man anab halafunun bala wa fam kadama dadam mun yan tifiniya bila mannin wa ta'ala wato zabbaka ta kuliyal kar kungarta ai maman ko to mal duro da shilma anab da nan da lala yajudu bila mannin wai kunta firma wan malgama wan blan yulu malgo yulle wa yughi bila aza wallan ya kadama wan zang da ainihin nan da tukura lana bila aza an wa cuta kam wa yalma nan buwum bila aza ka cuta karani falillahi ma ahya mamakin tabbatan dumana wannan tamlana ma ahya nabin sha'anar sallallahu alaihi wasallam wanneri kar yana nufin tibo walillahi mamakin nan tabbatar na annabi sallallahu alaihi wasallam biyan dumana wani ma a hayanan wani dumana wani sanana wanne ya gaban shakar yana bin namda fakamtar hatin da so ya fam su sa'an gumbin wa ma'arratin na ainihin waton ainihin wahala kada zadaha kanan sallallahu alaihi wasallam ko kar da zaha mana ko fulu kake bin namda wa min farhatin dalan sofan waton sofiyar lambongo wa masarratin na kuma sofiyar lide kada qadaha kanan sallallahu alaihi wasallam ko fulana intiti watan dadaman ma wa kan busitan lahu yaminu nawali dalan sofan busitat kabtiri inti annabi sallallahu alaihi wasallam yaminu nawalin nutaldin tirfini kabtiri zanti annabi sallallahu alaihi wasallam lada kulli usratin tamsil kamza hamus ko yitul kana tahta nuri asirratin karbila watun haske shaldan biyo biyana dan ya kadama dan qabla fa ahlan wa sahlan maraba na ainihin wato lale na ainihin bisoba ni shaldan filan mallaka da wato asuba maraba kuma na lale bi sukuya na ainihin nutal shaldan mallaka da wato sakon fara baharana na wanci da halin baraka wana wannan tukatare dalfan misal majan shiya man wana wannan barhama na wanzon banan bawo banan mi banama ban can shiya mana wanzon banan bawo tamanan min manan bancan ciyaman wana wani zomba nan bawo tamin kulan suru tamsal kamma albarkan wama da zaman wato ainihin tun ya albarka kam zan can musulunci fune dinan bin sha kam nirkuto tam wato jami'ul lam adam yara afakara shab zahatan kuliyar biyatu tamsal kam jinlan wani ba zama wa zaman wa fune kabshin wato jinlan wa fune halta kan ciyama kama biyan halin yanzu dumana wanke lotale na wannan morhama wa mino banama no manam no tuzo bi zaban dan dumana wanke lotale na wanzo banam ba bisarra kul huwa allah sura du'atir ta kwamba bandashi ne pai bazo yanan wani alaji sani inda pai alaji ala san walda nan pam baswana ba potong na ban za mu brano da kauna shi ne jama ma pune wumde waton waji
ka sura addu'a tiri baban nabiya ne ka kanka alafi bana kuhana dumana wantum alafi ba chagban lana na wantum alafi wannan bin mara alafi ka tamalo bamda wannan ya taba abdullahi chaman ton dumana wan famu alafi ka dolo nyafle wa bihi min dumana wannan mala barkana bamba ma zaba bihin dumana wannan mala barkana bisarul fatiha tunanin sura addu'a tire mbala mammi ngunin ya ta yi wasa musulunci da tuwon dana tun da mana wani tumo da soson ka tu nyingul waton da shibu tanan ban me bi wani ana lura kamza ha in shiru son do da mana wani ta za a nyafiya kanan albarka nan dini ta bin sha kam na wani ma albarka nan da sarar fatiha tunanin sura addu'a tire tun ban ma zanen gbanyi ne na gbewa mino yansi no yanama no banama no bapirnama baza ban gugu tun barama sun akarsi tun barona tun barma dum na won tim to sudo al hayri shal kam za dan biyan dan yan kana watan dagban dum na won tahallana kanalan surati ro gwamnati mamma wani su tun barma za na won tim so sun wa miro vice biyan kan do shal kam za han tishi su al hayri na dum na won ba تمن بزاحية وعشان دي ينكرت ينتن دمنا ونقول تكا تنكالي يسر الفاتحة فايز كتنالا سرودا دعوات دبان مسلمين يو وكانت زنزاشي كبرنا عينهم مسلمين كده نبوكات واتن نيلا نلورون كوكو دار دي جنجال زبام لبكارت فرواتن كرما كرنا دواتن داون دبا أمفاني tunduma na malmu bukata to wan bore to ashal dunana lahira na malmu to wa mabil gonye watan aini halaji jo kadare inta halaji muhammadu saidali bazaha yuna kamza ban mallau shauki na gwalma fa na ba ka tunduma na wannan tamnan tuma tunduma na wan yalgan badara ziki na wan dolbin yafiya ban shakam na wannan mal barka nan bisar al-fatiha ثم بسكر يهانة مع الدعاء وما بأكرا وسما من دي الصام نندمنا وزان لجدي ندمنا وندي جكتو ما كان الصام بسر الفاتحة تسورة الدعاء ترتم نملا حجب هكا ومن ونياغ زاهبا دان كياما ندمنا وزان بنام بعو ندمنا ونم برهما تمنم بمن شجن ونكتمين بجيا nduma na wun yalgan badara zike bada bihila kataba soson ban do abin shaka min nduma na wun mala barka nan kata surati da pukwarba da bihila da kontrakta nama timin ba sa shi ne masu kam ba kuma bukata dan larda a shiri nduma na wun ta da shiri bi sarra al-fatiha na ba dalan lana ngaban bala watamna no tema ko no gobora addu'a tundumana wambal mo bukata to yabfona batamna no bukata ndumana qur'an da barka na wambal mo bukata to wabba na to na sule ndumana wankelo tale na wannan mo rahama sirrul fatiha tan shi ma afa usama ne karatu sun tabla zan kuma ma yato ta tale ko zan sonti hasara ta tale katanya bannan ta tawbiti watan tanbanne تنبر ما زان يخسارة ما الله الشيخ ثالث شعبان دمنا ونم ورحمة ناون سمو نمبعو ناون سمو بهو دب جهان دلني دن دهن شلي تي بيوم كامباري فيلوغو ما وتدو وبين يلوري كدولا بنتو مبانا واتم باري تورسها كمالا مي كانوا ينام بهو أي ثالثو بامو ثالثو فانا بيو شيكايني wai ta gana za ta ga salisu mun bahayi shenyin watan salisu ka za su na ke lura kaken tafiyan watan kwale-kwale in duru mu'alkan na ti kuma funfun a yi ta nuna wula to rin son duma na banir ba ya ma za duma na wannan barama na wani son banan bo bisar al-fatiha to
to n tahaya ma ni tahin da du'a na shɛli n bala maa din zaŋ ti n bala man ko pali titi na an kya kan bagu na alhamdulillah nol ma nduma na wandi me tete to nol ma na wandi me tete te dal wala te jinga te nafila na te ihsan ma te na shaza na an kya ya sadirle na yi shetan no puna ka to suru nduma na wanti da afa na wantuma lafi kati te ba lafi na wantuma lafi kati te ba lafi won dosel na won mal barkana te ban dosel na won mal barkana te yana ban puncan kana te jinji shi won ka te bat kana te ja na won kel be zata na won zon be za na mbo na won ka be za ha ma boy ka te suru ndum na won ti tambar ma tamban zugulana wo miro vice na won tamba lafi ka te ba gbar son na won tamba lafi ka te ba gbar son ka sura do ati dan yana na won mal bo jamana na won mal mo jamana wo kun zahabin bi ulwana no na antan bagbar son bin yan bagbar sai na antan bagbar son na antan bagbar dan mala barka na an gulbana shetan kasura do te tambaron gwamnati kuma na an kawo yel vela na an kawo ji bar sumana bin yan bashar kam ka tambar ma karshen na lafiya na an kawo barna bin yan bashar karbin nan fiye yala na wanda kawo bale ka ta surun ruban an te to so no borla adwa jama'a da adwa ko bara no bukata mala bukata ma karma pila na san na amal mo yalama na amal mo yalama hotab galsiya ta za mala bukata ma na amal ti yala na amal ti yala na am tim tugbar so al fatiha to tun yar program bala ma na an ka program ma karkar ba kana na lafiya na an ka kana na lafiya na am tim ti jesum na am tim bar ma jesum sa komtum mala barka ka tabara na on timtale na on balgan sama tete ko yen kana am piapo hambale jona inna anzalnahu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين